Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadani bushrani khair malani kaundu mlio harma zen salanta za dunia watukufu ngamjua kana zen suzurloni zo zinu ainu wandu hao vanu harma zijani bikaunga sivanu au jitekeleza namna kana heni mrasedieze fikira zahe usu suala nziro ikao ngejihundrao aruma ngabonze mwe komori okangara joka komori ngara amino kana ya amani ngiyo bengonga potsohanza rizambe ama ngara minio kana ze problemu zino abasa yinu ngazijunda obonze mwe komori mbali bala ya wanru ko wanungwa mbao kana na mrensi msipalo balaze mvu wahewa wanungwa mbao kana ngela dhimo zirgo zinzizie wanungwa junda wangu haramu mbali bala. Salamu ziwa manama mtukufu Mustafa Bakiri Jamalilain. Watukufu suala yinu ngio muhimu haku eni manadamu yaoneseze fikira zahe miyamono kaze fikira zangu elina tualia fikira mada yinu kamono kangio muhimu haku kamjonjiaru suala ya he yinu kanruna sopareni na risaidie wandu wanu ili watupweze mvu ngamjonese suala hiyo suze fikire zangu mimi ngamjonjia mbabi haruma suala ya saya usuye mayanyasi kaonde ya kahambo kanaje jeshi riwono zizo ya jahamba kakabai la betizi ngamjonjia mbabi tena haruma suala husuwa nyanyasi majeshi yonde suala kao suala ndraro hizo kwa ngamabu mungu nifanye muhimu hata nizione sevano heni namna hizo fikira zangu watupufuna ruvumweshi haya banga mwenawe balibala ilobo haribana na muamini yokana haini mnru mnyezi mgudu wono ni ya hai ngasibanu ngamwenao kana ngarjoka banu banu ikaw mrugu jovana rongo ya lahulwa ya deziwa ya ondonrompo eshewo ya wahonde wandolona problemu na mrango hale wazivenu webanu izo pia no karijanji ya uhara kuyambaka katsuja banu kuyambaka na urongo wa shangari jovanu na izo ngamwenao haina usiku ezi kambwa hizo ngazambao banu arjovanu ngarongo wao abo walona problemu na mrango hale abo kwa benze mrango hale izo pia ngwazione sawa harumwa ziko materiza hao jumouridea jumoriona ndo tsihiru jumori pasheo isonga nyivanu watukufa komori ngamzonao ebenge abo yoko joshidazie mru kama na mru shidwazie mru atsienge mru kama na mru shidwazie mru atsiwe mru watsile mru yoheni mru ganeze fikira za kamjuwao kana watinaza komateri ngabo ko ujudaza waishilia izo mru ya hamba wajawa kansi wa hau wasila mru ya hamba wapa mru wa mwe hansi wamdea izo haina mru izo nga nyivanu ngamzonao zarongo izo nga zibirao banu hanyo tsipia sisir amini mungu ra aminu kana si ko jo shidarende mrongo kando shidarende mrongo jelu kano shidarende mrongo yejorire darongo mnyezi mungu shako jo jabanu ya jamba alimama zaringe na diktaturi komoringa bo diktaturi alimama zalia diktaturi jau na boye mru tena ngojwa kama zerezo ya tsokanda iwa yeche ifikira dia hayeche kapati mru jamba rongo banu ya mungu jo mde abezo zonsi pia ya wirumo diktaturi dola wambo komoni kama diktaturi shanuru malmaile mru ladimu ya buliwa ya uneseze fikira za kamru kajada mru mratide mru shanga monao ngaboda waziji zo hulu abantu ni wanadamu ebonge izoti ndo joreje za dingoni bari welangu walafanya kwa teramba ja uzoti mabiani banu kamonoka bandhu ya hatu arudwa tarhama sera mrwaja hala kwa mrubanu wa wadamu okavansi wanadamu si ngariko zao le umri adeziwa umri pia zumru wanadamu ngodata hashofe alhamdulillah Mwenyezi Mungu nikweshe imani ngarijobanu ngaridua zawezo rangwa ajuzi ngaridua zawezo rangwa ajana izo pia ngajibanu ngamwenao utsova dabu no pulefusheo na ila namna wanadamu warabi hao banu usu ze directe kao do zifanyo banu watukufu ri silate wakati dokaya rika banu ngamwishi yao wanyanyasi walo banu ambokana giladhimori saidie iri hunde namna mapesa risaidie yembana inu tsipweze mvu watukufu ngamfikiru kanu winjini hatu ngasibonze ngareshobonze ngaronaweze ngozinu heli zikaufanyiwa haina wandu wasao pareni wandu watsahi mabadiliho yansi yonga nzoke yandise age ya 30 ans
40 50 ezabarinri hokaya uo mrikao hasangu kufanywa maisha umruko hasange usuola kufanywa hazo la pitali umsharango mshashi suao langu jitsaho katina maisha suao lange jao halafu age ya 30 hoda 40 50 uo wode kujo sanziani habadili maisha ya nsi yoka uo wasangu juo heli ya maisha shamwana yalona 20 haukenza uo kajusanziani na mwangalaro mole mengu kamili risambilane rabo uo kajusalama na mtukufu turama uo kajusanziani abuliwa ni wandu ya sanziani yamba kufanya mandamanyo ya sema badili ho uka mwana wa kenza na mwana wa 25 hau 20 wala yusaidiwa yasome yusaidiwa yatushinda dungo msomo hakaruma mhono hazi yusaidiwa hakaruma maisha yukaya suwa yalime suwa yatinwa mvu haruma namno kawe yataimesha maulozi ya joheli ya usoma heli ya ulowa ya jeli ya usoma heli ya ufanyazi ya mhono ya joheli ya usoma yalime adi ola yusaidiwa hatahe maisha ngamona ukaze nungizungizo difera ngasibanu madhamana ngwajo banu ngwatinao shiuno mwana wa maha 15 haria senziani yende ambe ngodo yatahe haki ya hahe ala kulli hali oka mwana wa maha 15 na mwana wa maha 20 ka uongela ndimwekengele koli aongela ndimwekenge shioni hautahamaisha uo kanokano uwezo wakayesa pareni ya kene santima ya ukawemru juo maisha yokana nsifenjau benge juka hasara nsifenjau shamwana wa maha 15 wenda mungendo mbio uo nge tayari ikae mbwana njanziani atashononde ya shitemwa nyanya unge tayari ya chiemro na mru wa mame ngomiraru au mame ngomine au mame ngomitanu uonge dhamana izo yafanyao kaumrutsa ho maisha narikeradhi madhamana hatumrema yezi mrujo jorema yezi heli yaremao shazila tirongokozo ukiri hamwe dunia nganyihunu yotsipanga monao kabati namna mkona faransa au hamweze ntsimbali na mbali warugwa tsaho wadai ndroko za husumaisha wadwe sindiha mwana wa maha 15 yesanziani izo kazirendwa yabo karchule keze malezi karchule keze ubinadamu salamu mwana mtukufu Hussein Said izo ngapo madhamana wasubuto wa habanu wadweni kwa na waovu yokawa wajujutsa maisha haina wandu wanzo abadili maisha yansi gela dimwandu akena aji ya bandu wa 30 40 50 ukawao wondo ajushinda wabadili rongo wabuhemruba la regeze dhamana zila shamwana wa maha 15 na mwana wa maha 20 na umweja mono ya jali ya juna ya ondema na mwanyasi mwana shiwatuola wala kwa dosa pareni utaha mabadili ho yansi salam mtukufu Hamidu Mhudin Hamidu Muhammad ebenge mimi zona nzonabe narikera ndoka na baraka babanu kamuhishawo emiji wasawa heya ngwa reklameo kemiji hawe timenyewa wandu wenji ngwa reklameo zila problemu za bira haruma emiji ya hatu kamji wao ukana zirongo zinu ngazivenu hao kaya insi rongo ya mabadili ho husu madhamana walodi ngoni shainu rongo yokana na rtowezi kabati mruharayo ukabanu kabati mru joshinda zingare mru za mvuu yatso yani mratso yatso njia haruma fikira ya mru yokana mimi kwanzo ufenjao kenishinde nuzingare za mvuu ekena ukiri chabanga rongo za wanadamu wenji kara amino kana ze video zinu ngapandwa zivimesao kara aminio kanga mabani hatu waonashe watu ngweshi yao wakati ngwele wao bandhu ya rongo wakati ngwa juwao hele dunia yendao kena ukiri wandoka na baraka rikemanga rikevanu wakenusu ya wandu wabena ritsange mwishi ya motojweni nsuami nikola timizi mashira mitano ya heyambo kana mrisaidi mbendwa hula mrisaidi eze mvuza wana ibenge hoka leo risaidi watu tamadala mbendru wale zemaleza saya abuka johulo esansi zitemndo ala kulhali abakarachulekeze malezi wandoka baraka kamranti eshi haya shotsododea eshi haya shotsokabana ndodonu plana sheo beinutsi banunda ntsile namna hinu lintsibwe kartsunda nyipando chabanu ntsi yomundwa hamba kaulu tsi yomundwa hazitendwa ukango nonrongozi kamfano bahondo zifanya zijisa zilingana na ne mwanyanyo la rijundu wa tsanukume rijuru rifanya mfano mwema harma ntsila
rijundu makaulu mema ya jailia yani kandu fikira njema zoka wandu badili ndugu fulani shando tsikema na wivivu na rohombi na utsukana na richosaidi ya rendera rafanya rogo ikao ketsulingana wakati kao wandu ikao ndo wasaidi lao zemvuzinu wanatoto ikao ladhimu kengwa ushioni wanatoto ke ladhimu keleo ngwasaidi lao maisha zabarindini haruma muda wandu waeshi vanu ranzi za ijaja leo rono wandu wasikini yao mwana wa 15 wa diaspora waloma zabarira tuparuka na fikira kana leo ngori juwao kana ngamona watoto wenji kangwa jundo mazikundi arumwe miji suwa moroni suwa ona wakati mabujili yorjoka wala wara telekoli zabari patu paro cha fikira ke diaspora ge saidi yao yokana leo rule wana mashini wa hili hawararu wende wasaidie ledima watoto kwa wara telekoli wafanya zibala hizo kama simri ya paro janizo warabonga sina hamu no wana wala zabari ni bora jarajua kama kaulo zibala ramba jarambe serikali wa bloke ketsuhenda zabera tuparuka na fikira ke diaspora ishindi elewana yokana renge miji mili ya kilozi wasawafanyaza nyubazila risaidie bala omwe wala shababikao hakanza fanya baadhi bala kajefanya ya karama mna projet wena mna ila izo karja poro zamba shalonga rambo ya shababikana na risaidie bomu imazalia rohe na wala tsinde jukwendea rengeye nsi abalie na runde madhama na wala yanzoyezi ya hisoka ngabo mwendo ko katsujibanu wo ya hisoka maudunga nzwarengezi wele aladhimu yatende yarambia hizo yafikirio ni hizo ajorende mwana mkomori yatende shatsi plan zo kaleori doishia hau hakikifu ikaurupari sakamisi jomba ngoma ndani chatunda yokana leori shio kangabo wandu wanzo watolo maore wasekomoro watoto majweni yoka wasekomori wende yani yakombeke na mvu watuku karnansi wanakan baraka bamono babititi ya juzi yoka naruono mwana shoto la wenda afuma mmono kaheni mrulobo nze nsuju abako nrujo shindanjie mru harume roho ya hahe zililo zikaulawa ya ujuo Mungu wakati paromwa nisa tabaya manukana Mwenyezi Mungu aonesokana wala kad khalaqna al-insana hakika Mwenyezi Mungu haumbu wanadamu wana'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrab ilayhi min hablil warid Mwenyezi Mungu haumbu wanadamu na kujua zilo rohoni hae nizo yafikiriyo na Mwenyezi Mungu ngekaribu ni wanadamu wala rahana mbonzi yafungwe nsingo yabwejo ka hakaulila yoka mwana ula holwaya hakaulila hausabuzi Mwenyezi Mungu dojuo ekawala hakaulila ili yatie preso wanadamu wanokawa rungolwa yao yafanye baya Mwenyezi Mungu dojuo yoka unafiki unuoti pia ufanye shiha aroma wakati wa mtume na hizo pia wakausaze aya zakaonesa afikira mwa surati al-Baqara aya tayla mbokana wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihi qalu inna makum inma nahnu mustazi'un yaka munafikina kawende waparisa mtume bangwa konsobala wakabala hama umesilamu wa kweli na balawo savedir wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wala nukopa jaamini ekawende waparisa mtume bawambo kana sisi ngasibazima na were amini wa idha khalu ila shatinihi ekawende waparisa la rusu amini yani dalandu makafiri wamba qalu inna makum inma nahnu mustazi'un wanga sibazima nanyi shabala walanga wafanyao betizi savediri banu rongozilo rohoni hamana damu Mwenyezi Mungu lojuu mrukano shidarende mrongo ibaku kana wengo mrongo eskeze rongo ambao ezililo ulilao zenongo zilo jora mbiao bani zango zambo homanenia au kutuzambe homanenia zojo Mwenyezi Mungu yawe kalonga mwandu watoa zililo walilao wabangu wao eske olangu lilo hema na ola eske olangu lilo hanrongo fulani zaki zaheti hizo yojuo Mwenyezi Mungu okakuno mdukano jwa jahada mwanadamu komsa garambula nao kasibanu garambula nao ngamanadamu ngamonao kanaba sayun ze direct wanru watawata yokaya lebali hisa na mdorambu wakana Mwenyezi Mungu ndara haweze nia demkomori nguvenzo shonga heni mri yako kama yakadungwa ni maami wa yakadungwa ni 10 person au 20 person basi huo
wakati rawaswili haruma zenyumba za kotilwa mrone ze pare nelebaya basi mwono haina mru ya waka ushinde mra 200 na 300 haini mru ala mhagu saho ya njie ili yaono wala huwao yaone wafao yaone wafungwao izo rikabanu kaziona ibenge yode mane kao sisi rulo banu rulo na maha ra amini rulo mzerezo zinu zinrongo kawa sangare zirambu wao ngasibanga rujowe mwana mkomo rishwatsa hao Henry mwana mkomo ringa haruma system yoka yake haruma muziki ijoka na ambiance ya zine ya heshi mwana mkomo ringa haruma namna yoka adona ruwe maana na mashaka na baya izo ngujoka karibu yao Yesu mwana rifadhi wadoka na baraka baka mwana nungu njema amani vanu leo nadamu ambao kana kabati amani da huu eka mtibanu mwana mbula ze internet mwangaliao mbwa ze tele mwana zenti wafa uhenu siku wana titi warohorao mizinga walada hawao zilansi kaundele jeshi la hao watukufu bahari yabo babo haruma emadainu gamwenao kana leo le jeshi la hatu waladasi msozalo na mwanama yoke mwanama wei baba mzima rizolo wane wei hatamani endiave ujeshi wei hatamani akeshori wa mpira wei hatamani akefundi wa dini wei hatamani akejao heini sayo emanyanya siwola yala wa hazini ya hajatu wazenguo riloda honi gotona kawe inde mwanama razalo baba mzima yabo wewe ngojuka na diploma husomo wende husomo mahala ujauka director ya ukajao shake tutsongeza ka isariloda honi unafanya rongomi mwa nyuho garendo mwendo rimana bala hata hundre meshononde garendo mwendo rimana bala hata rimana na ulamrulo na elimu ça veut dire vanwe jeshi woi heni sayenda wana yenda haruma kodo au yenda haruma ubordeli wana mnaila ya weni sareje hoka wangalweza viranro nizo yafanya nai ngamjoka na baya izoru kwa dolinda katsi hasara vanwe ni sandro de wapasa mpira warao yabo wandu walovo juu walida mpira ula wakemzima shindwa walida mpira ula wakemzima ya hakoza mpirani walida mpira ula wandu wale sawa basi yende za husu bana zene mnainu eni saya walo baya yoka wanungu amenyao wanungu anzo wabaye pare wanungu anzo wafule jeshi walabwe ritsilinde yoka garilindao rijereme mahotsi rifurahi ekemba na ile hisa yabongari lindao kanga mumzima ujokoza bala au nga mumzima ujofa bala yone rike makini iyo ende maana kao wakumwomba mruzia le yani mruzia wa mndo rawe jasiha yabwe kale wori wonu afera madazi nunga zijirio baadhi ya hatunga ramboka yoti njema nariziye wanashe watu yo hatwari yabo ngarelewa ukana ezijao bala ngarujo shembeza ngarujo njila na matangani na hizo wandwa jina kwa tuzi panse shezu wa panseo azalina lawe wadiwaza za hasara watukufu banu heni mwanao kanga wandwa juri hilo watoto wanashe watu wa Ulaya na mdema tunde mparese bandhi ya majeshi wenji wakoza warimwa magaya zitwa walula pitali ngao majeshi hata wakoze midu warimwa magaya harmu ya ferila ritundu ripari sanga majeshi wa Ulaya juu simano babu warimwa magaya hata kama yapasula shahitswa ikamtsona ka rele oijeshi wayatsoko wanane mwanyanya mkomore hamanda mmono baadhi ya mijingo banu wareklameo kana eju kwanza bana ndi alito hao Henry walweja waangalie zavira waoneze hasara zavira miji hao nyumba mizinji zitulwa mro zepare zimenyeha wajuruka ya mji ula mwanzo wajione namna wajuko shida warejeze mbabiti ya kaya na wale wandu wakaukansi bala wajiwaone namna wajukwanza waheze daraja mjumaila narangalia ba wandu wakautabiha wakana mahamili balisu kuna kufanya komentera watanujibu abodo wanzishia walwe yabo wandungao shami himi nsibanu hakomenteri wakamwele wakafanya komenteri ili mdoreja za mrudingoni hotsi ndi honliyo fanye komenteri na we nicho fanya komenteri ngwa mwungula hongu chojila huwa komenteri angalia basi watukufu alafu uwelekao hakana mji hakana bapare ikao hako balale garla hevira hajaji hurukana abasainu ila tabu ya kanio jana irdi mrejei ikamtsona kayo hasara yode maana kao haina ondu wasao pareni
wendo watahe mabadiliho wahandisandu mengo miraru mengo mine mengo mitano henry aji hamadio womru wasawele wa maisha mru wa mengo miraru yanda afanywa hazaliba mshahara waralizu kume yanzo afanye yashemeze daula imwenjeze mshahara wakana urengabwe yamenye pare yokawasangu juo maisha wakana urenga butei ya tiesansi ya vuriza malapitali ya jitini ya mro jame shanga mwenewe joeli afanyiwa warengwa watoto wakenza kwenda venta moto amandu wo moto akoladhimu leo mumsaidie mumte kuraji harumo mula msomo ya some bayungu ndo atulwa mvu kangarjo ni kama pesa ngarjo usaidia narimnika kuraji ile moto late mro ile moto la menye uo kana uhisi yoka moto wa mahakumena miranda au mahashirini yamba leo ani hajunge wandu kume wandu 20 ngone kuraji yoka watemro wengene kuraji yoka wafanya taratibu kaya yesisa moti uo kana uparo panse yokana yenyumba inuke lazima ritsite mro kujotia konge jweni wakana uparo panse kana banu yepare inuretia pine banu ngevao yabo maudu sinojubira banu wetsindu haliyo mono idaraja ya uswili yoka wakosubutu kanangu ashiria nyumba wanjendani yoka watsahedo mana izo mndu wa mamengo miraru na mamengo mine wajo faliki bahanu ikao ngwedwe ya fanyenzia yoka ula dhamanari nrinre na hunde mabadilu ya shaka jomba ngushilo ndani haungu tomro haungu fanyorongo zokana wake hasara na keraza ndokana baraka bainu durwa ya mru haina mrugene durwa ya hahe ya onese imauni ya haina mrugene durwa ya hahe ya onese za fikira za simpa kekale umanada mufulaninge bangurongo ikihamba bala ye daba ye mwiji ye jao banuta ha amani de namna hinu biusa baba nudani siwa rikaura amini mguna mtume dengwa ngabo tsanza ndo zamba siwa nadamu ngarfanywa na isevre siwa nadamu si ukosa shana mnabi ya mrukoso haumrudaside unjo hangufanywa naye uitswani hahe yadu hansu kabala yeye katswamini Mungu au yeye ngombo Mungu afe kafiri ndo emru harmasisi eni mri arenda rongo banu shetso shelaka sabri silamu ngamjofe silamu amjanze mwana mbafe silamu yode heli sisi lo banu haine mri ajuholone damu ya shikomori ya jushili ya komori bali bengo hajushila hunu ukawa tata hatu na wabatu wariza mwenye sizinu alhamdulillah watora bakasime silamu mru swalim mrukapa mze wa hoshewo mrukapa mrumjomba hoshewo mruka jao haziwa alhamdulillah ngwazifanyao ngaronao hata wakati ngasihunu ngaronwa na wazalo banu wasangwa hifadhu msohafu ngwazingarawe dineli aladhimu wana wazalo banu wasuzala komori hizo pia hizo shukra yabo si wanadamu irambono kwa mandizo ngamwanao kana en 2024 umdu wakati yoka diaspora isaidie mwana wa mahashirini au mwana wa 15 yoka ndarimte mvu ya kontinye komba harumarugo hamada zinu zabarindini wolekao ndo yanzoezi maudu wolekao ndo uluha zini yakansi wona mwana shewaho wala dhimu msaidia asome yasopareni yanzoate mabadili ho ya hema esha wewe ngukonsino starabu na bungo libazukume kutsuju hawewe warumia udhamana wabadiliza ngozila shango ndo apuwe mwana wajumsaidia de asome mwana wajumnika akili wayatoshinda dunga msomo yokaenda dunga project fulani maudu sujo hiba shawo ndo mbuli yao na mangali watoto wafanya zango zinu kamsuwa na mruko gekomori ngulibwa ralizizi tano au maisha sange wa maisha ngondo matala jonza lowe au yemruwa wadima yokale dima wa unuka kaltu saidilwa ya josi haupare ni atahola dhamana ile mbadilishe ya mwenjezize ile mesha ya kamema wakanti ondani basi wafanyoze jitihadi zinu watu tatiti yoka ekale wonu kabo wanru ambao kana zinsi rongozo kana ngabo makandida hodi ngoni kaundo washindano na limama zalidu asede wazango zinu ekanu kabo robot sindao basi mimi mambo ndao bingo mambo sindao mambo ndao yokana zango zinu rikabanu wakauzamba wakauzishemeleziza wao bandhi hao walohopirizo kwa zambao yauka wimru fulani diandruma wanandru fulani warabio kangarjoka jao kwa zambao vahola mwana mkomori yaona tabu ranzi hale
ya junra jabonze hakautawa tabu ya onao sistema madaila ngu hadaliho gono mwanamkomori halamuha mwanamkomori halamuha yeti ndio bano mwanamkomori haladhimalamuhe si mwana wa 15 na mwana wa 14 na mwana wa 20 ukaondo bano nabo mwanamkomori halamuha mwanamkomori kakwele halamuha dola ya mbangu libwara lizui kume yalona famii yatoshinda wangalia wede aladhimu yalamuhe yaonena mna ukaemeshahe yake haju dola yamba hafanya staji kajarengwa hazini hajunru hatsai hanengene msomo ahe yatufanya zuode akaladhimu yalamuhe yajuhe yambe naritsaemeshaha tunaridai narazingaredwa mana mkomori kakena ukiri nikebanu ndena some njendo libazu kume keno kiri leo nikebanu nitimizi asho kandrage dhamana nijeni kensu pando juu na mitsu shudangala mzitsa hangu sheba hati doka leo mruge na maana hunu Faransa ya jesha kamza henge mwade ya hunde tartibu kandia saidi mzitsa basi wakarila kubaluke mwana mkomori halamuha dola lona maisha ya timumaha ya jokange harumatabu ya ladhimu ya one ze fikira zobadili emesha maziro ya lonayo yati mruwa 15 si mruwa 20 ya ladhimu ya tilo ankili ya tino shiuno haruma namno kamaudu ya sihibe au maudu ya timie yabo ikeja sistema manda inu yabo kartu lekeze malezi yabo ngaru wanao bana komsa yuende maneke mbanela kena avance ngaru chongeza wanao nji kwa jufuma ngaru chongeza hasara zinji yuende maneka ongeladhimu watukufu wa Komori rijitenge na dhamana wa siasa wanzoe zilawe ya ukana banu hena rongo umri ya gerehere ya zieshi ya gerehere ya tupa somiso basa kwa mwiso uja mruta pala hata zonde za hunda wandu wa siasa wanu ekabanu ranzi amedabdala boya lawa raja rasuli mze wa hatu mwajo mrehemu yakanashe imani shahensi nesherumbi shahensi mze watu taki Abdul Karimu yakadamba mwana mkomori yakenema haba hensi mwana mkomori bamayensi mwana mkomori hanzensi yaho waja yalawa basira nziba la randara taranjar maturnanti ikawa nadamu wanu waono kangela dimo rifanye za msina diansi wakebabiza rongomansi juu basi haba sainu kwa jajo rongowa risojo wani kuaminifu shawa gerehere wakamwema katikati waeshi waono kabalande namna ila wazazatu wakauza na embe wajua watinia hula wende hula wawende sambi hata wandu wawaja wala mwezi wareje maranya basa wengena jilaumu owo Nibaraka Mwenyezi Mungu ka inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Mwenyezi Mungu kadhulumu wanadamu na marongo ama ni wanadamu nyende mjidhulumu wo. Chamisi lena makala talumun walumu anfusakum. Msilaumu na mlaumu nafsa mwazahanyu. Ukamkana dhamana mnikwa sheho mkavala yensimu behanda. Yakabana basainu rende daraja gamrugu santenia biyo karishe vokali yokana na mwedal el marufila isi swabonsi okendi emaana gabo wandu ono haya kawa kaneze dhamana nzila kwa jashinda wafanya mbalama yabekale wopi bwemiswala pitali baladata gefanyo hazi gejuko jedo amba wimru falende yafanya yabona ri profite harumwa totwanu rwasaidi yao el marufila itulwa mro ze parezinu zimenyewa heni banugu alimamazali yafanya rimenye iselari kesawa rende na ngale kamjoni kwa bahati na Komori nifanye njana babide nafanya karna soshidar kebanu do reswa mraha na mruwa siasa heni shijofanywa bana rishivame rishigarde bede yonde nsia hatu pare yafanywa bana ribame na mimi kama amirukana ni mrujo parisiwa wakabanu ujirolo banu sisi wa Komori si hanza mrafanya nai shaze janamne kawa imana mzima anyata la kama le kaula shkomori lo hambo yokana bala eshkomori shahatu ekamruha haulaya basi hudivi bahewala ya uoma dwani yakaoneha warwanga la ya muomu weyadiba ndekone hamdu tsehindu watukufu ngamfikiro kamba na mandahila njoka ngabo hata majoni wenji na wababa wenji na wazazi wenji ilijoka waladhimwa wanemba na ila wanjoma lahoni wabaki ka uende akafanya hazi amanizo na hamba yalona mshahara mtiti undo la dhamana yambwe tsinge ndo na yulo na dhamana yatsunju haba diliensi shangu pemwa na hema na mshwae ende afanunga mandazila basi na mangali onro wenji kwa jakaruma fera mandaina ijari wono harmaza video
bali kama wanru watore yao wishomro hajabanu ngulalo we bwana enu ya hisa yafanya video ya done soka mimi sikamina nru fulani ridungana rikozuba haruma nyumba fulani rete mro ritsaidoma na fulani mimi sikayavo adwa ingafiko kama dictature ze video zinu heni mraka kama zitendwa zinu wakarika uona maze video zarishivu izonga ba telecharge waloni zobana mracharengwa maudu hujahurengwa bahumenye nyumba ya wanu maudu hujahurengwa boka mongoni mwa wakawimila nyumba fulani isisiwa ya Mungu jamba hudhulumiwa hudhulumiwa kwenda hama nyumba ya wanu kusubuturdu joe ufanye video udotorea yo kamitsi kabo mina mfulana izongizo banga zambao ngamwelewa sichirio izo wanadamu serikali yode bana kawa hata sisi wakati kosuwa ni serikali garonao kana ekambuli ya namna inu karno kana nsimaudu yo kamaudu kamjoro habajoje mrajina zetaramfu zinu no ujewiri no tsubadabu ngojo udunga abantu side namna hiyo kabanu leo yo kirano go harma bahanu waikatsu hanza kutswanza yo problemu yao yo problemu yao shake no kiri mrumzima rwaili watsotsanganya wanru wakehama inu nrovia holwa nazi yo kabori kubali senrovira kabala boye nazi holwa juu hata jodo sonsini abasinde kina enrovine tsuiva rovanazi si wanadamu kenacho kirena mna hiyo wengema dhamana mlone hifadhi ya hatu anina mkeradhi ni mahakama ribimise ritaisha ushahensi babani haina nsichoni tiso bahawe kekena sheo idhomanecho uholwa maji idhomanecho leziwa watukufu nafikiri kwa pande huo sihubiri ya bonda na timis doka ya mwanashe wangu wa 15 au 20 utikubali babo katsuhanza emruhanzo dejo usaidi ya rumo msomo emrujo hanza demria wono kana hurate ngona 21 au 25 ani kutushinda huendelea umsomo hao haupara haujaya usaidie namna yo kamaudu tihibe shayu jamba kana sihopareni baba nundu haki yao banufu jihadi banusihi womanzo hangamize ruwano mwanashe watu Mwenyezi Mungu amrehemu muslimu hafa rongonda abo yatula mafoto hunu wala fi jihadi wala jao shaya tsondo daye ya dunia baha yenu haina mndu kutwangala nafsi de roho ya hangu ratikubali mrajamba kana dababo jao ya ujono kai fikira njema na ritsanganyemi naye shauti nikefikira kakan huono uchede udhulumiwa bure ulaya okangara joa okana banu jeshi waika jahana mwanyanya ekahava yetenu ila umkurubia basi bala ya asli haijeshi wala yekatsehe nawe yekabuniko muhono eshikorongo wade arumuila jeshi militeri wamtsengelea wanzo mremebwe hawanzo mtiemro hawanzo mremehiru yeye ulakatsengelewa yabo urumie arumuila zendo jidhulumu bure manashe wangu loko mworifikiri karjamba zangongizo njema shezo lazima yasibadili ndola yambange na nkili hasani samaisha yamba unguli wa mashashi ya jonzenje ziziwa yamba we maishanga yojau ya satimu lona dhamana odwa lazimu wasihe wabadilie nti wakawa ungwa jujuwezo warendao wauma udwele weresuse watowa wala yezila shabobu hamrubala dhamana ya soma harenge yensi haibali ashatsinda we wa 15 ikawe hasiwe tunujukana we badili shejuko ndarenge arikame shabora wala lo hao hasiuha wenge mratu kubali ahadalwa bazeno ngopia haina plazonsi pia gazijulwao gazitwaliliwao maudu mratu jafanya depari ya runga mandizo bari wajama pesa bamba mrani kwa tomaya mreda shibaha hashihoho mrunatawe ya unukana sevre emaishango ujawi nudensi atusonsi pia ganyina madhamana ganyina wanru mazuki wanyu walo ya muandisa maisha mbongo bunga botabu wondo aladhimu waunde namna yoshinda wanruwa kensi waunde ensi watwalie namna proje wanruwa na mrangali yo mijini hatu bakariza nyumba zila zijaza wanu masarlanka zijazi wahabala za kilozi na mnambia mala huzima kama numkomori yekanza andro hunde maisha ani wala andro esho bala heli mimi naelewa bisikuizo ngorezenshi yo si karanza rikeva zima haruma mji runde maisha hazima shasi hanzani mrabandaye ndia tsema shababuni yende bana Mwenyezi Mungu atsuri nika yende bana rulo hanu matabu
komale loba ala dulona za nyumba zila dulona vedeti za kihatu soza serikali dulona nyumba manda zila rijo kane sarajo ufanya msango karikana rikena congelator fulani ristoke mfi rifanya projet ijo avance runde maisha sonzi pia rirumishie bana zabara tuparo zifanya okaka batse wanzo yani kartsuwa nganzo eni mru ya jado mie mwanyanya yode kiacho shokomori imrati kubali wewe mwana wanda wakamao na utoshindwa na maisha wambango na mashiri na mili waona mrudhamana ya habyo kanso hunu jeje bamjo nikaja unorfe njauri tsanganye ritowezi kutona kwende adu yaho ka wewe hambago ta ukomori bakutuna menruhala kujashina wende lo msomo wakaja paro utia fikira yo kanso hunu bangarjo ngenga sina imani ya hensi inu rimsedi ni mashini mde mwasome heli ya ufenjao banga mjodo uvuna tamati fulana tajao maudu uje ukenemesha hono tsendo kai ho dhulumishia aparo parahambia shangu uparojo shida nena mzinga wenge mrujo wangu afikira mandi yo na mefikira yo njema shaya lazima yebadili dawe wa wewe ulona maisha dawe wasawadisa maisha wendo lazima ubadili unisashie mimi mwana shewao salam watukufu haundaratimis amanjoro nionese fikira ne wana juzi hapo fikira hangu sumaya nyasi ikao hafanya itendo shake zero Mwenyezi Mungu msamihi ya JLS zisifanyishie tena nane serikali kangwa juu maana mimi simruwa daula shame mko msango fikira kangwa juu msamihi yonde ajo kanjema shazi zikemsomo resilience ya hatu kati mwambiano kanga mwanao kane mkomori kusedo fitna haku mwono ya juzi ya hemru ya jabano ya mbukana lukumani hatso hemru mzinga halinyewola imotola hamremesha hitswa musha wanru wakafanyaza video ambao wakayabo wamboka lukumani wakaujaba de moto ya ulaya womru lo huno yakafanya vokali mzishi ya wanyi womru lo huno yafanya vokali watukufu riwondo balibala kajuzi heni mru adha ni mru shalom zaha heni mru shalom manyanya heni mru ngono kane amani lawa mwene mwana damu ya subuti ya rengerezo sosu ya hei ya vengoza kijeshi ya hembe ukana banumi jeshi rangulewo ngamtsuwo ntutsa hatsena ngamnatsasha wana hangwe maisha ladoto hanzima ili ate balbala rumwensi yetswabili ya he ya bebanu njaka ujua kai video yangu ipartage wa malawansi pia vala mido fanya na video TikTok alafu tika ujanje nsaisamaha baba la mimi tsijeshi njaparuka jeshi garite zao banani mruju ate video banu wegezo amana gelazimo kau henga ujabanu imagine mruja hamada waja bakaulu madalila wajo kahutabali balahar mwensi wakati baloba ene mnaila wende wa hewa bokana wejeshi ngule ngo fenjao uchongeze wake wanru waelewe nai hawakega majeshi wakarepo waelewe nai wajo wafanye rongo itondi yo banje balbalar mwensi karkara ndo karbaraka yabo nyide wewe ndo jukuja banwambe ngono tabu komori wondo juja banwambe ngabo damu iti hao komori Erkera dibaru kwa do juwe haruma wakati waloba haya rukodo kantiwe juwe ya usaidi yankodo baga mwanao kana kasibanu wanugabo tuhumo jinji wala ngurumane serikali wala ngurumane hulande ambeja wala ngurumane ambeja karkarazi basi kazirendwa ritsilenge Facebook inuri do juwe rela hwema la hono tankodo na utabai harumwetsi wada hukana baraka bamwono yoka nyinyi mnyeshobala lewewe pamu ya funzi wamba barangwanso hole barangwa jau shaitu kwa tabihanda uye show yabo kweli mimi komori hamanda wonrongo shikomori shama udu ngamjo sabalende na hule nsolo kanga mimanga utikubali mraja utashonga utodobe damenye utikubali mraja utashonga batafiti na bakenkodo emnatsi watu sutalanda emnatsi watu sutanga jonda ratalo barini wekankodo abanga ndura tubo barini rifesonse pia karikara dhiri tukubali bati paru mwambia ruka warwararu wao utsaua mri yafe no wahundezo watsahao mri akana mapesa basi kaida hata hasikiniha mapesa latawa basi uo yufanya hidi zofanya hata no wafe wandu na rejeze mapesa ala mri akana yezi ya mbomoha uo yufanya hata nengo aruka jufa pia ujo tsawalive ujo
amone wanadamu wanokada mwezi election waka kampanyi kwa jako kirutoa mapesa wafanyaza triko neze kasketi za hao abasa yinu ngwa finanseo zinu paskwe heni mri akana hezi ambomo ha uyutsa wafanya hata no wandu wafe pia nwarange hezi yabari susula duhaya yoka susula duhaya wala manamishe kao hakaona kezungwe zahe deza kahumvaza deza kahumlisa deza koma mwende sasa ngoza zonsi pia basi ende hata duhaya haduangala rumodo nuka vanaba nero hamo nzabo kujo ntamanani bahero hombi kwa kane mruo lesa kiasi yotsa waruafe ibenge mrunado twali mruambo mrurongo ejo jagu paru mrambe mrurongo mratwali yeza ngo zinu mnazifanye hakika za ngo zinu amtukonda faidendi ukaba nkoya mbokana rati jowatsaha ze faida za hensi kwa mrujo subuti ya heban ya bensi hatunga sinro kwa mrujo subuti ya heban ya benga magomana hatungwa balawe nsinro rawala rawanu kabati mrujo subuti ya zambe ukaze tabu zonga hisio sonti pia sha aminukana tabu hamada zila hamade madaramba banu zubadiliwa ni warwalone aji mruwa mahamengo miraru mruwa mahamengo mine mruwa hoka wola wala mrujuwe maesha wala mruwa yaje ufanyo hazuli vazui kume nguonokana rudunga na mina mruwa mahamengo mine na mango mitanu risi oparani ribadili ya system yenu ile meshatwa kemema shati moto wa mahakume na mitanu makume na mahashiri wengeri tijeri hadalwa rika wandu rotokari mtodwe tafiti na rumwensi manama ikaundu wakawima bala utoeze ngozila mewe jeshi swele wakakweni ngabo amani batiju ekahu karumansi batukama ni kujajo wa hupu jebala kujajo hetso abili ujofanya video ta hesama hujo kama nulizambao siswe simani okayila kaulu lilo chongeza langamiza wanrume ngomi wemru mzima warongoa ijo kirile kaulu laho lila like sababu wafanrumengo wanrumengo mitano aundu shihui wakatula uo wafanya gesta madaila hawakati walonkodo yaka haina mwana islamu mkomori ulomonze yalone imani wambweze ngozi kaja porozo na komori kabati nsujua bame nsujua za birema kati yayo shamira nzina bali banoba inu lone mahayinu hata nrohe hata noasulibanu japaro na hadisi ya madaila jiri komori juzi kawandu wala umomba vama na wanu mimi ngamchodorenge ya he mkomori mrie kura mruka no sikitifu mrie kana nzaya mruka na furaha yoke kanga wana nzaya osodo kane toma kango jukahula sheka ukura wakanu no sikitifu ya mjuko shunda dahu bimaudu wenge woyulonezi hawanu walio iladhimu wolotona ike hajitsa haonwe na mnajuko balaya nsi harambioba na jorenga zemali kama udwarengezi hapo rujuka skarsina petroli karsina jau yarone se barnama jaloni yo ranzo mando yajiprepare da election ajambo abo yantemvuni senziani chado sokanana lawe uidho alimu weijau kabati jau na yonzi ya mwibiranyo tsipia nafikirukana yo kena ubadilisha marongo penge darekera dirtitezene Facebook yunu yo kamranje banu ya jado teza ya juhe ambe unumro wanja fulani ili eksitona damu wajuhe hau mimi jeshi tituwa ila pia nuguza balbala penge nafikiradi bahanzansi siloka na leo mrajado teza inja TikTok ya mbajao mrado bimisa kangabo wakati umrujufanya betiza madaila wakati kumruka jufanya betiza madaila nuguza utezi za majeshi na nuguza utezi za mkondo izo ndo nafanya taksi wandoka na baraka kar aminoke kanga sibo mbuju ri aminu badilie nsi ya hatu hadhamane kau habali yankli ngujeli ya utamaisha haaminia badilie nsi ya sistemu rikubaliana wallahi sistemu ingeju badili ukanga rjuju ukana dhamana fulani yaranga dhamana fulani Mungu jo badiliwa ni dhamana hamanda ayo ulona ankli dengo ati dhamana ka ujikonda renge plus ila changar jujua ufanya zinamna za honesta utukivu zengozi badilie chatinokana leo rume watoto atiti ikao kwa tsubi misa wende wadodhulumi wende mnaila wefuma hamanu nene mnaila rambasho jihadi katuzone sabanju ze mafundingo banu bengwa ziriwe yangizo zinje shani mugene marifa ya bibi tsone sabanjuzi hamwiso ndaratimize directe hangu yokana banu helinelewa ijihadi fi sabilillah
shinu shohuja hawandu wanili ya dini ngabisha hao ngabo etapu ya jihadi shantushelea bala etapu hivi shanga mwelewa ukana jihadi fi sabilillahi shinu ngashijao haruma wandu komboa dini ya hao. Mathalan leo sime silamu rijari hunru wandu kwanzwari pulemi sihiri rijari hunru wandu kwanzwari zieri tifunge yani hunru wandu kwanzwari zilili ya dini alafunga wanawe jihadi fi sabilillahi recupere ye dini ya hatu ndo banu shijao shanugo za husumaisha hamesilamu hawao ukawanugo dakoro wanukwati dakoro shawanu wamesilamu hawao ikao ngwaswalio kama nadamu kena ukiri banu hata wandu ambao kanga wafumao ngaba inde hali harumansi batsomelewana lazima ngaba jokoza ngaba jofuma zotinde zeru ambao shanga ambao khair na mkona mona no karkena sante njema sonsi pia shanga rujuka indi sarlo banu rauma hiyo hautawa twani ya wenamna yinu na jao abala dima za hasaranga jolu parahania shanga mjuka injari fi sabilillah shuskansi harumadini ukawanruwa wani yawe dini wairukupere wanadamu wanu wanzoa jebanu wakensarumensi hatu wazie batike msihiri wazie tifunge tsumu wazie batisomo msohafu wazie jao yabo garudora wane renge dini ya hatu yonda ambao jihadi fi sabilillah shamu kuza mesilamu hawao walo haruma mbalbala wahuswezi na maisha mafundina he wareleze nono shangara aminokana isho tsi jihadi fi sabilillah wowani ya rongo yabazibaki ngazibimisi wao ngabo haki harumwe mru wanyose ngo zinu au kabatsi haki shayo yoke agwe jihadi fi sabilillah yeli mimi naelewa bengwa ngabo ambo kwa richobi roma hala alhamdulillah umarcho shalefusha wambo kana karja bala hata kartina hata yomru ndo uono kanzo minimize mru eka tsozo hamba wangazi jambo kana hari uyengo mru eka tsozo zinabi izo ndizo zono bana zidi ya she yokabatsi mru joshendazie mru ya tabezo no maswila yanzo apo mru shewa yanzo ade mru zonga nyivanganyo nao wenge amwaminukana ko jonda hidwa bana atashimteba nani nganga mjokana yoyengo mru eka tsozo zinabi wala ya ujo mru eka juda mru mruna amini nro ya ujo mru hakika mru jo mru ya da mru bana madabanu hakika mru adhumani ya umani wa mfu wa mru kwani kani wahasajitoa kanda ami haundaye shamru jo mru kajuda mru shawandu mwanauza komantari zinu mrijali sufu mitimji mihumo na manza internet kale wahandeo katsunjua na wasana jamba parondea yoni kirtike bai alhamdulillah pasko wo mwanama washikwambani shakaja parola huwa ondi cha unkirtike chama zobe undeyo la katsunjua okamrujua mru kajuda mru zondabu nande maana kana wagazi jambo kana yeudo mru ngazu yani mrudo wandu ngazu yake mru mjwa wandu weke kambona ngawe mjwa wandu wekujude ya wala mjwa wao jamais kawe mdea icho jombe zaho abakono jo mdea sha mrudo mru lo fumacho mru lo hizani mru ko kutsumjwa katsujwa awe upanga hahangua tamare hauti ukaola katsujwa salam fakri wenge so yonde mada ikawe ni misabanu Mwenyezi Mungu anatutole fitinabi lilomo tiju Mwenyezi Mungu arelekezeze roho tsidiwa zanjaunike salamu zuku wangu haji Mwenyezi Mungu ubariki au jaze heri au tukuzo vanuli yora uru asaya wenge abo watukufu izonde zema dekao sifanya muhimu nje vanu nje nsange kimana mkomori narkubalanu kanenu haki hatu sonsi pia rituanzu kanenu joja vanu arongo wabaladi marichumla huwa lazima marichumreda daba lazima marimrede nsizuka zirendwa yautima timdungano wa kweli shaika kolinga kubano kaswando azima siwa komori siwa rukaini mrajevano ya tsange na rensi odoje vandre plana sheo no helzana nyisiu na udezana bezo sendo jobadilia nsi hatunge jobadili hafikira na msedili hanofikira na msedili anorongo zinji zokana mauduri onenru kale onga kubano kasime silamu ya bunge lazima rukubalane namna hiyo sheka le onga nzori jebano ni mrujo na sura mwanadamu katujibwa naye ndoto hangwa ya mte ya mrede mrutsihinro mrede mrumshe ala kulli hali aboyoti ukibinadamu wotsinde namna lazimuri dungane wotsi malezi okana nyonsi pia hini mrungono sokana ngwanzo yensi yabo kwanzansi yabo ngwanzo mrake na imani hini mruwaniyo mrungu amada zinu lazimweru hedo kanku haku shaketula dimru ambengwanzo ya waniyensi
wenge no pande katsuanza mimi siniko mhono wala usifenjawani mwanadamu yabo mrashindiha sheka ukweli we mruga mwanamme kadwe shendi hatenda yevuliza makaulu hamada yao mwanamme wewe yo garte kando mruga kama mwanamme zifuba zili ila tilokane zifuba zili ndo uzingara zerongo ndo uzingara mwanamme uzingara zila siri zila rugo kongu jo zabaye yauna kati mrumme enda mwanamme zifuba zili Yatilo kamroe mwanamme alafunje banu ajimbe swali zuki wangu paroni fenjau jabanu unifanjau redunga na huniliyabute ya juitsi ufangila jau ambayo ja abotsunrume botishindiha yanadamu atawajona hizo anitejabo sabuti to confiança mwanadamu tsipia nezonga zambishe obangela ndumrado garde izambu na zuki wangu ajimbe swali zo zambali zongu joni para nambie kajau yo brati jado tia fikira mbi hamandu asa wazamba okana yawani jokaba hino emilazali mbrati mrongoza sibabu ebanu ndo yahula mru no kale wanju kona mru wanzwali mamanzali ambari sirongoze mru adawla haki zabari kamina bezwenga menzo nirongoze portole mzenga mjomparani mrongoza kawa inde manama mwanzo nongoza jimbe swali hanjo mrongoza kende manama mwanzo nongoze mru fulana mjomparaba inde manama izwe sambalo nyanya bali yembana bali narkera doroka baraka ndati jabanu baadhi ya wandu wajalo tia mfaraka babano hena wanrungene namna wahulia hena mrungene namna alele shamwe malezi hae maudu ne kana rongo banu shahoju kujusenja na za ya mwanama au manamsho wangu ahumana ya wetu mkirishika dola labansi maminae haundo la manzanu wanguzuki wangu ni mjora wangu hale amnati jajabanu hajanu ngumba nashindi hadota mifaraka sirongoze ndobi uko wenji nungono kani nulo hombi kama njoranga rohombi ya rumilo wando nsipia ya isange haruma bwana manda yinu ya ineze wandu na garde kuchonzo rongoze wandu sirongoze wandu mwanzo ede wandu deya shamba sirangero hombi ya hevaza wandu onsi pia nzirumile wandu kabanga samwe bwana yinu shazondrawo garuwano bana yemezo kwele hanjo jibano ne mwanama yalo nsofikira nzima mina ni mweneo loya sinojibiwa sine roho hiyo sina roho kanari hajimbe swali kutsifikira nzimangu mina hunso jibari ulwa yaboche sabarindi uze poltole mzena wa ulwa ya wanja ma problem sabarindi njukwanza mjama problem amjuka hundred kamjama problem ngamjo hundred katson sinjama problem gerti njar maje kanga bando wonomba na inu washindiha yoma na hao shamruna tsojirumili ya wai yeye ukakuna hwenda harumaola ekahafuizo za kuna unikalo mhono zuza kututsa wale zuza hao shamba tirumilo wandu tinojo jabanu rumilie wandu lo activist ilo armo pande mzima yokana mtsodunge fikira hangu yokamtsirongoze mndu fulani yaboje yo si wahulu njahula mndu zokazikiri pengine lande unesa ukawe mri ala mjini we mri ala nja ukabala mri ala mjini yokiri mna mji mtito ambao ula mjini haila namna wajibalia hotengweni yokirula jiru la mji zerongoza hotodoka rongoza kinradi ngoni nabala mri ala mji mtiti wenge watukufu sababu hakuunga mchamsama andana dando tsahaya manibo tiju Mwenyezi Mungu hifadhi ya hifadhi yensi Mwenyezi Mungu ajelie rea wanu rowachao shari unde wanu wajoka na she imani shahensi walekeze nsemendelo hensi endele ngwari pwene shari nansi ya hatu tsikamane zensi wando plana wensi swa amane zensi wando rangoze maitimonsi shari ke wanu kana maudu emimea inu ikemimea mema maudu ke nansi ya amani hamani rakaya Mwenyezi Mungu alizilishemesha mema aritoa mweze tabikao dozilo wensiju watufa komor gara johana na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.